Chemonge Sulaiman ow'emyaka 28 y'obukuru police constable namba 529 owa division ya bishesho muri Ibanda no wayisirwe kikunga musha cy'abaziki ababire ne baziko mugenzi Lazarus Kahangire aha cyaro cya Chembogo Kalangala ward. Ogu babandize no kumwirukanzya ahagerize ho futera amasaso mwanya bitu bikabe byabusha nabwanyuma nko kumwake mbundu bato bakagulaza. Okurjira abatura okwija ko police oguchemunge sarufu kitabwira abaziki bwanyuma y'omuntu wabo abire nazikwa okufera mu kihome nyabushe bwanyuma yo kwatwa anshonga zitaka. What do you want like this? You go. Show the people the media you're working Tulia saza speech hataira polisi isitamanya hiyaruka ugatandike gatera amasasu manya kandi gafamere jibo babirete kateka yo kugira ngo umuntu bamwibira ngo mushome cyanya mushike bizo kuba mbuza ayirukanagarze bigere nyuma so abana bamushika kumbuza atera abana babira amasasi ayende gambara abana babatwara umwirwaro so abantu bagerekinga ko barebeshagama police mbunda gitambuka abantu bamwirukaho bamutera. Samson Kasasira rukurabira hasimu yahamya makuraga kandi nagira ngo kucondoza kuri yo kugenda umisho. The case of murder by mob action which was done on a police officer that was on lawful duty guarding locals that were at a barrier, and this officer was just and murdered by a mob. Bwetwamuyingiza netumuchekinga netusanga nga yali mulwadde era n'okujja nga zitowa kiro na mwenda nga inane ebirwadde byali atambudde nabyo etugezako mujjanjaba naye byembi nga nakuzo mwezi nyao gwokuna 2025 nga amaze weeks 2 zokka mu komera sawa nga 2 ne dakika 15 zokumacha nabanga atufaako nafiira mu ddwaliro eryeruhoko erisangibweyo era Ibanda kati olwamala okufa ne tutegeeza b'enganda ze ne bajja ne batwala omulambo. Kasasira Samson nagira ngutine wakwasirwe bitazumirira abaziki okutwara amateeko mu ngaro. Injure anyone? Yes, but he discharged some bullets to try to disperse the angry relatives of the deceased, but they still pursued him. Yabatizire kwata muntu, yabatizire kuita muntu. So watu kumanisa mu police akaiba karaza. Umupolisi wa Uganda bamwita abamwita tujalisa tukomani. Era abasawa bekebejja kyavira ko okufa kyalaga nti yali aina empewo mu mawugwe ate nga n'ekirala omusaayi nga mutono nnyo n'abanga tasobola kuwona naye ebyembi yali aziikibwa ate ne kubaawo abatwalira amateeka mu ngalo ne bakuba abapoliisi. Abazichaba bwanyuma bikirizibwa kuziika muntu wabo bitwara forborokiro obusasi abwo bukomoko bwe byona bari kugira ngo umunyabuzare wabo Vincent Mbabazi akabanyaga witaka erukwika hectares 16 nakati kunsasa egisha ababana abantu bariyo nibafera abazira bitu twakusaza akakokonya korobogu ebintu ekibazo cyatwira hakacyegurra konka kisase kandi yakusibe cyapa cyabanye bakusayininga omutugure cyane cyangwa ko mutakanga no kusayininje abasimbirwa cyapa nyakoro tutasimbiri ebiro kuba mkwase 2018 batwara polisi ebiro 20 bamuteka omukoti bamutara rumanda iyo biri kuma kwa kana nyowe birabiri na munana naza yo kumureba konka yangamira ngo ayino buzubu kaherze kuryemere muyasaso muna tuyende sango ki 10 ibo kwitukara magaha kwa state atwere program kanchi gambe kuna
hati turarwo mu rufundo muzakorana batwakira Gashakwa Timose Mushabe umuribanda.